tukang tambal ban. Iya betus. Kunaon betus na surak anas. Pak. Gimana tukang tambal ban? Undur orang ya. Jenal undur. Pendek nambal tuh. Pak. Iya, wani bara duit nambal kain. Jadi bayar 2.000 yo. Pak. 2.000 amat. Ya sih tenan ya, kayak kain tambal. Ya, jangan ngerti saya. Kasih deui mau katanya. Bruh. Mana dak lain? Amat. Lain mana nya? Lah, iya belah. Amat sih. Aing. Gimana dia kemana? Jauh. Mau di dia udah betul sakit dalam kedeket kantil. Mau 2.000 ya. Mana lagi mang? Ayangna. Wes, tambah belok. Mana bensin adak? Kene samet. Hasil rokok itu beneran. Sebelum dukit ya. Gua tak soal parek ini ya, Beneran. Yo, mang kesana sih yo. Ya, duit mang. 2.000 kan? Ini bener bae 2.000. Jadi malah laganya 2.000. Kalau burung lah kain. Rugi. Gagal. Oh, kabeh, guys. Guys, ayo panas.